Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, sika magayam ti masabat ko. Kung naglakit din no nayaw awan atao ija iigit ti baybay. Anya? Ay unay yan talaguyaw kamatan. Kitpud no mata. Kita ang manday talangan. Huh? Uno, awan sarmeng ija balayaw. Anya? Among ka di. Manipod ubingak aging ga ita at 35 titawin kon. Si kalaang tinakita ka na puutak abakla aduoy. Ha? Amin nga min anak kita ka na amok abakla kat nadalos da kitaan. Saan akas ken ka kasla nagapu ija dalikan. Anya? Naguyaw mo tan, ti awalan ba in amiya nung kasta ti imbaganakan ka? Ay, wan nga Rod. Adang amin rugit na, di kawas ko. Idi nagsabat kami. Kaputan na panak nga ron nagugas iti carrots, iti trading post. Ay, nakauy-uyaw day jay amiya. Anya nga tati ikarkarit na ah. Tsaka man mo. Nakauyaw. Ibagana pa ado uyak ka no. Dooy, Tukyot. anya? Imbaganakan ka ti kasta? Katwan. Imbagana mo't lang, iti nagsabat kami. Aniya? Ay, nako. No syakla tinang ibagana iti kasta. Tinibab ko adi na oras. Kita tanto ah. Wan, tibabam. Maruwam iti kasjay nga aramid na. Ay, nanggigil ako. Nasaya ata nagsamat ta. Sika, Anton nga asawa ni Mia, anak uyaw. Ha? Ibagaklakan ka ah. Bagbagaam ko mati asawa. Saan akas jay ti aramiden? Mabit lang. Anyat kaya't mo asawan? Naa, apay, saan mo nga akong ti aramid jay asawa? Nakauyaw ni Mia. Amin matlaangon ang masabat na, kat uyawon na. Anya? Agasam man ti pananguyaw na kinibakla. Imbaga na ka no, akas la tao ija igid ti baybay, gapu iti langana. Anya? Natural amarugitan, tanapan kat nga ron nakitangdan. Ngam jay asawam anak uyaw, anya kuma. Ay, kasuta ka ti. Nala, pasensya kay kuman. Di ka madanagan, tabagbaga ak ta asawak, Raisa. Anya? Kasta timbaga day jay aray sa ken kalakay? Kadunungan na nga min jigayim na aduoy. Bakla pa'y matngarod. Anya ka din detang ibagbagam si Camilla. Nakababay mo, deta pa naguyaw mo ah. Ha? Ay, saan ko matngauyaw unday jay abaklakit? Ibagbagakla ang matipot no. Anya? Nagpadaan da adwa iti day jay aray sa? Bakit? Siyak ti may babay ni ti day tangar aramidem. Naimbag kumamag, ano si kalaang ti pangibagaan da? Saan mo tapati siya nga asawa mo? Basta, dugyot akitaan ti rupa day jay abakla. Agraman day jay aray sa. Kasladan na tulad day jay kapupo or abantay. Anya? Kaslabado da iti Lunes kat agingga pa iti Biyernes. Ay naapo, sika manan? Anya? Naggapuam alubong, takas na tilangam. Hay, aguyaw ka man ako nakon. Siyempre, nagapuang kiji trading post, ano pa nagugas iti carrots. Apay nga, anya pa ikot mo. Awan matkit day, nakakatawa lang amin iti langam. Siguro, awanon may sang mo anya, isungan anong samtikas ta trabaho. Anya? Di naklatultuladan. Kitaan man tilangak, nadalos akitaan, kumpara iti langam. Iyo,
Uray kasta kumamat ti trabaho maka, rumbang kumaanadalos latamat ti langam. Saan kita kasta? Kaslasik ka ti kadudugyo ta na bakla dito'y lubong. Nasabat ko ni bakla itay, kinatawa ak mananay ti kasta unay. Anya? Masiguradok nga gipulong mananday dya ken ni Raisa gayem na. Kat ibagan tumanan ni Raisa ken ka. Ay, unay kan bakit? Nagalas sa talaga to galim. Imbagak mat ken ka saan ko nga uyawan. Ibagbagak laang tipud no. Sana ya? Ay, nako. No addan tumanan ibagak ken ka dya Raisa. Ibagam kanya, tasyak ti makalaban na. Ay na, nakauyaw ni Mia. Kawam mo trabaho na. Wan nga rod nana. Amin mo tan asaan arumbang nga uyawan kat uyawan na. Ay, naimbag ka ni bakla. Tamo na ti ang trabaho. Saan man alaang-laangan ni Mia dagiti agugugas iti carrots. Tado ti bimak ng akas jay ti trabaho da. Jakman amo iti dayjay amiya nana. No apay akas tauna iti pananguyaw na kinibakla. Isuki di ati awang panuno na. Nadiskarte di bakla. Amo na nga agsapol iti pagbiag na. Ni Mia ngay kuma. Umayladay jay ababay dito'y tersenak. Taguyaw-uyaw na pagsasawak ko na tumat. Karurod ko man nagitikas ken kwa na. Aywan anana. Bagbagaan nyo man. Barang da kayo ti denggan na. Taadayo anatataangan kayo. Ay, una yung tikas to'y abiyag. Awan manan si daan. Oh, apay mas daw ka. Kat awan mo na talaga ti si Dag. Itay payagsapa. Anya kalaki din na ya. Ay na, una yung tikas to'y. Inak man langan ijiterse na ni Bakit Saling. Inak pa'y lang umutang iti masida. Anya, mapan ka manan umutang ko na. Kat adapay lang ti utang mo dyan. Katanya ko ma, saan kumot nga itarayan? Bayadak ba't lang? Una yan. Makamuka. Dahil tati bagbakin ka. Di ka kami nagtrabaho. Tapno at dalat tay gatang mo. Di ka lamang namnamay ti sweldo. Ay na, nagadumanan nga ibagbagam si Kanton. Naimbag kumamot no saan ka ang makipangan iti mapan ko utangan. Salpag ka. Anya? Di ta ka man langan. Anya, umay ka manan umutang ko na Mia. Ay, wan ko manana. Sige matan ah. Ay na, una yan. Nagatidog pa'y laday to'y listam dito'y. Alamat tan anana. Sana bali, bayadak tumatlaang. Saan kumat nga itarayan kat? Ay, uray may sa kilo lang akar ni ti baboy nana. Kan nayunan nyo matan ay tinatan. Anya, kan may sapay apak gayam anap kin nana. Day talaang, awanan. Ay, kan nagadaon. Alaki din anana. Bayadak matlaang into no may alawas. Apag isuntong agswildo nila kay ko. Naibagman tayo ka dito tersenak bakla. Wantata, ilakwanak man iti 2 kilo chicken meat. Ken, payadak mo tan dyan ang surok asang gasot ng utang ko. Kasta, tikait ko. Agbayad ti utang na, urasan asinsingiral. Ang lalaki din na tata. Awan pa yung matinapuutang ang utang ko dito. Yadyak binayada na tagos. Huwag makidiya. Tay dyaman na miyak ipagbagak. Dyaman lang mapalabas nagatidog na tulistan na ito. Ano yan? Ni Mia. Ado utang na dito eh. Kiwan, iso ka nagkilang ti utang. Intungkwan, isurat ko tinagan na dito sa angot ti Tersena. Tapno lang-labsan ti ano at tao. Ano yan? Raming anok matay na sining-singay. Yung tiyak kaya, isupay tataganas na makaugay tawa ng bayt. Ano yan? Naglasto nagsasao. Kan nakauyok-uyaw. Yung di makabayad ito utang na. Kawal, iso ko yung turo, makitam, wando, masalaw mo dito. Pakibagam man, o magbayad ito utang na dito, wal. Nung saan, ibarangay ko.
Lastog na amin alastog. Ngam di mat gaya makabayad iti utang na. Ti awanan bain amiya. Wan nga ron, masabat ko ladaya babae. Iba ba? Maruwam ko naktumat. Hay, nalabis ti pa nagsasauna ken panaguy-uyaw na. Ngam di namat kita, di bagina. Ay, uray kastuyang lang. Uray kastuy ti lang uyawan na. At least, makaturuga kiti nasaya at nung iti rabi Kaputawan ti utang ko pampanunutay kakaskin kwa na. Kat ibagam kan ko na ano agrana kayo, barang maamiris na asan anasaya at yar aramidan na kan ka. Ibaga ka talaga, mare. Ay, naimbag ta nakita ka ang taon. Nana? Ibagam man ka ni baka mo. Nga umay na mabayadan ti utang na dito. Nabayag mo tayo. Anya? Kasadumat din ti tersenak, no? Kastalatan ti aramidan na. Basi lang arudan ti maganganan siya. Nagbayag pa ila ang mga bayad iti utang na. Di kagdanag, Nana. Ibagak abaman na makaawid ak. Sa pa'y singiran, katiso pa'y tadaganas nangagungan. Nga may dito'y nga umututang. Nakasingsing pa at sakit agpakpakaasi pa'y. Nana? Ibagam nga umayag bayan. Tano saan? Isurat ko tinagan na dito'y sango ti tersena. Kantigatan ti utang na. Marwamitan. Unay matantay siya, bakit? Ne, si Kapa ito ti makapungtot. Kunamat lano nagdakil agad at ti utang ko iji nagbasit at tersena na. Just kikit di. Anya? Si ka lang arudan din nakautang. Ngam kastakid din, ti pa nagsasaon. Unay ka matay. Kunang malano milyonis ti utang ko kenkwanan. Anya? At dala kwartak tamapan ko bayadan ti utang ko kenkwana. Ta isipat ko iti rupa na. Just kaya bakit? Awanan ka matan iti bain, Mia. Imbes amapan ka makisarita iti nasaya. Ngam kastakid din ti bagbagam. Mangibabayin ka ti kastang arabid mo. Anya? Tapno mo man niya. Saan lang ani bakit saling tinakaibaga kanya kiti dayta? Uray ni Tata Bursyo. Imbaga na kanya, amapan mo bayadan ti utang mo ijay. Anya? Kan saan la dayta? Uray ni Maridoro. Imbaga na matlaang nga adda utang mo ijay anapkin. Mangibabayin ka. Ne, kung naklakid din na jetersena nila kay Bursyo, tinakautangan ni Mia. Ura magagaan dito, Nana. Ay, kauwan. Ni Mia, tingatidungan iti listan dito'y tersenak. Anya? No saan pa'y nga umayag bayad? Talaga nga isurat kong tinagan na dito'y sangot ti tersenak. Isurat ko tinagan na kanumanaw, ti utang na. Wala. Baring agbayin kit umay mo tinagbayan. Ay, kano agbay na? Dayjay apuskul ti rupa na. Uray pabay nam kit saan nagbayin. Sa bagay magindi Into lang na ti kinapuskol ti rupa na ti Cheske. Ay, makapapungtot ti kasi nga ugali. Uyawan namin ang makita na. Ngam di mga rod makabayan iti utang na. Oy, nasaya ka nagranata si ka anak uyaw. Ha? Ang mga no saan ka nga aware, iti mapaspasama kita glawlaw mo. Anya? Ha! Kahit ko lang ay bagakyan ka, anak kalista tinagan mo isango ti tersena ni Bagat Saling. Anya? Ha! Uyawan na ka nakalugrug iti bandok, nga gap-gapoy ti trading post, nga ugas iti carrots. Ngam ti utang mo, di mo mabayadan. Anya ka din dayta ngay magbagam? Kunwari ka pa. Ala, inka ni tersena ni Bagat Saling. Inka bayadan ti utang mo, tapno saan apaglalabsan na kiti tao dyan, nagdaklanagan mo dyan. Anya? Ay unay kamatan nana. Bayadak mat kat ti utang ko. Anya? Saan kumat nga itarayan? Tapno mapanyo isurat dito isango ti tersena yung tinagan ko. Sabay kat nagdakkel. Ay!
Saan ka ngagsaw iti kasta? Kaputan manumeten adaras anak isarita ken ka iti nasayaat. Nga umay ka bayad iti utang baw. Ngam si kapay ti adaganas na ngagungay. Anya, ay daytoy langayam ti wagas ko. Tapno umay ka bayad. Ala, husto na. Manipod ita, aginggat inggana. Saan akon nga umay umut-utang ken gumatgatang dito'y tersenam. Salpagkit de. Nagbasit nga utang ko ngam imbabay nakmatan iti kastaunay. Ay na, nagtangsidan. Ay na wow, nagmayat at tapisan. Kanya ko na? Nabayada mong ti utang mo kini bakit saling? Wen lakay, apay ka de. Saan lang ani bakit saling tinangisurat itinagan mo iya sango ti tersena na? Anya? Inka iya tersena ni Tata Bursyo. Nagdakkel iya nakasurat anagan mo iya sango ti tersena na. Anya? Saan ka man nga anya dita? Mapan ka gidin. Inka bayada din. Mangibabain ka asawa. Unay mo tanday dya alakay. Nagpadaan da ka ni bakit saling asan ang makauray. Anya, tas si kapay, ti talaga anat tangsit. Kat si ka lang aruden, tinakautang. Ay, Day tanga ugalim, ti makapaasar ka. Si ka tinatangsit, nga awan mo ti itang tangsit mo. Kita man lagi dyo uyawam, nangro na kinibakla. Awan na pulos ti utang na, apaka ibabay na, gaputan nagagat, amapan makipurdiya. anya? Saan akasking ka? Nakauyaw ka? Adumot ni utang mo nga oray lang, maipaspaskil, tinagan mo iti sangwanan lagi ti tersena. Tsaski ka nga asawa. Ay, nawaw! Liklikam ti aguyaw, no awan mat pakakitaan. Agagat kakit di, tapno adalamutem, kan ada ibayad mo iti utang mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti kunam itayan, doming lakay? Gumata kitilugan ta ba kay? Amok matendag maneho? Ay nawaw, among matngawan ti pagparadaan ta. Si kakit di mo. No paradaan lang. May remedyon da ita ba kay? Si kakit di. Agsapul ka pa'y nga umuna iti paradaam, sakbay agumatang ka itilugan. Di ka man agar-aramid iti pa kay barbaranggayam. Ay na, siyak ti makamu ka rin. Ay ipili mo mga minti kayat mon. Nasaya mo lang, no adda tilugan ta. Addan to service, no adda ti papananta. Wen angam awan nga rod ti pagparadaan talakay. Amumot analipit ti paraangan ta. Apay ay adagulit ka. Siyak to nga rod ti mangiremedyo ba kay? Siyak to makaamu amang remedyo iti pagparadaan ta. Asino tinangibaga nga agparada ka iti kalsada si Domeng? Instant paradaan ko naman. Kasano na da lumabas alugan, ha? Amo makalsada day jay. Saan mo da sintro tinagpaladaak? Igid lang mo ti kalsada?
Among tumat ngamin nga awan ti pagparadaam ngam impilit mo pa'y laang tigim matang. Ay, nawaw. Di kan agungan. Ta makiusar kanto man lang, bakit? Di mo pa'y kaya? Saan ka amarigatan, no? Dati papanam, ta dati serbista. Suruan kanto agmaniho. Ay, saan? Agsapol kakit diti sa bali at pakiparadaam. Ta saan tako ko ti kalsada iti sangwanan ti balay. Ay nawaw, nakarikreklamo ka pa. Dagiti kalugaran tayo, ano mablabas bakit? Ay, katuan tama ba indalaang amang ibagaken ka? Kitaam, mauman tumatlaang dagita. Nakitak ti lugan ang nakaparada iti sangwanan ti balayo, mare. Lugan nyo ka di jay. Ay, huwan mari kora. Ay, naimbag kayo pa'y. Nakagatang kayo, itilugan nyo, mare. Huwan ngamparikot mi ti pagparadaan, mare. Sabi agpapada tayo, analipit ti paraangan na. Pinagbalin pa yan ni Doming aparadaan na day ta kalsada. Basit matkit iti lumablabas alugan, mare. Kadim paigid nan samat. Inpaigid na nga agpayso, amare, nga masaan lata na sayaat. Nalipit lang arudan ti kalsada, kinarkaro na pay. Day talang agpayso mare. Paradaan mo ti parikot. Apay nga itakalaang Nelson narak ko. At dami nga mintinay sali alugan ita kalsada na lang. Aniya? Isupay kita malislis siya na lang. Nga ni masagid ko pa itay. Si inugay mo, ti akin kuko ay ti dayjay alugan. Sangwanan ti balay naman ang pasita, tinakay paradahan na nanang. Abangan mo't nulugan da, anak ko. Siguro Di mo ina binusinaan. Saan mo't aparadaan ti kalsada kat? Binusina kita. Ngamawan mo ti rumwar. Ay nawaw, naglalaingan ngay dagita at tao. Pinagbalinda aparadaan ti kalsada. Kasarikak to'y dalanang. Agsagana kay iting. Tapno saan kaya maladaw at i-check up yaw. Rimwar ka di kalman ti agsapa, mari pasita? Aywan mare, napanak iti ayan ti kumare. Apay ka de? Isumot lagayam mare. Oh, apay ka de mare? Agbusbusina ni Nelson iti limabas iti paraangan nyo. Ngamawan mo ti rumwar. Adamat nila kay kumare. Narigatan iti kalman mare. Dandani saan nga umanay iti kalsada ti iman maneho na a taksi. Tana isali ti lugan nyo. Ay naglukon day dya adoming. Kat awan man lati ko na arumwar tamapan nakitaan. Nakaturog siguro mare. Ay imposible Amangan kit din no agpatangken lang amin. Binusinaan nakakanumit ni Nelson Idikalman, lakay. Kaya't na lang dayta, tagpapansin. Kunak tumang amin nga agsapul kay ti sabalya pagparadaam. Narigatan piman jetao Idikalman. Isu ti istorya ni Mari Cora, tanakita na. Di na lang amutag maneho, iso akasta, masapul ang nalawa ti kalsada, ay nawaw. No tricycle kan motor, umanay siguro. Ngam no taxi ti man maneho jay tao, saan nga umanay? Di mon pagan ano da kita tao bakit umapal dalaeng tanakagatang ta itilugan ta, ito akastada. Hanya ko mati apahalang dangay, agraraman ka matlaunay, Doming. Apay nga minaya asyak ti pagpupungtutan bakit? No adda ti nakabusita, itugaw mo mampay, san aday ta agong ungit ka akasta? Ay, talaga apumudot ti ulok no kastalaan, Doming. Nakababain launa yan kadagiti kaarubaken kabaranggayan tayo alumablabas. Mabaling ka nitang salut-sut pa ng pasita. Sika magayam Nelson, anya dayjay. Lugan nyo ka iti nakaparada iti kalsada, iti naminsan nga altaw. Ay uwan, lugan ni Manong mo Doming. Karuruar na itay laeng. Saan ko mga iti kalsada ti pagparadaan na amanang? Narigat kami amalis yan. Laimbag ko na tawan ti pasahero kiti na minsan alimmabasak iti paraan nyo. Kanayon kumat nga ibagbaga. Ngam awam mo dengdenggan na sao. Padasin yun tumanan na makisarita manang. San aga po, taman manu kami alumablabas.
Kat pagpalinan na mo tinaparadahan ni kalsada. Ibagak tumanan kan kwa na ading ko. Pasensya kan Agyaman ak lawan naman nga. Di na ko maurayan. Nga dati agdiritso kan kapitana. Ay na, Dumeng. Talaga nagtangken ti ulom. Mamin, ano aya nga ibagakken ka asaan aparadaan ti kalsada iti sangwanan tayo? Manmanulaang mo, ti lumabas alugan. Kan kaadwan kat motor kan tricycle. Anya ti parikod dita? Tapno ibagakken ka. Saan nga extension ti paraangan tayo day ta kalsada? Amok ngem saan nga rod amabalin a pagparadahan ti paraangan tayo tanalipit mo. Saan ka di? Abinagaan kan ide? Ti kunak, saan ka pa'y lang agumat gatang? Taawan pa'y ti paradaan ta, ngam impilit mo mat. Kunampay nga iremedyo, ngam anya nga ita. Kat iso mo, inremedyo mo. Iso nga rod adita kalsada pa'y lang tinagparada. Talaga saan ka nga pampanunot? Di ka mabutang, no agreklamo dahil di barangay hall, Awan ti makaiturod ang mga reklamo kanya, bakit? Kabutang nakdagiti kalugaran tayo. Nalipatan sabit tayo. Hoy! Umay ka mong pwede ito bakit? Agawa! Sikat yung umay dito, Dumeng. Agawa amang kid dito na patig ti saludsudag ay nawaw. At ang arud-aramidag, sikat yung umay dito, Ulay ka batan. Bugkaw ka, bugkaw dita kat bigbigatan. Madisturbo na gini karuban o kastalaang. Bakit? Nakitam ka din o sino tinangsagit itilugan ta? Naan ano aya? Nagasgasan nga rod. At dapayan ti kupit na. Anya? Makapasoron. Sigurado ak anaapal laang tinangaramid iti kasta. Kunak tumo nga mingkeng ka. Saan aparada anti igit ti kalsada? Alangan mo't nga ipapinturo ko kat kabarbaro lang. Aggastusak kid di manan. Ay, saan ak ngagsardeng aging gaadyak maamuan no asino day tangawaran bay. Adda ka dito anak yun na taraseng? Ni Nelson ka de. Adda ti duty na ita. Adda ka di ti masapul mo kan kwa na? Sigurado ak nga isuti nang igagaraan ang sagit itilugan ko. Aniya? Madlaw ani igagara na. Nagasgasan, ganang tapay kupit na. Ay nawaw. Sigurado ka ni Nelson tinangarami diti kasjay. Amok apagpupudutan na tilugan mi anakaparada iti sangwanan ti balay mi. Da kayon tulatan ti agsarita, intun agawid ti anak ko. Diyak namin ammo ti maipapan iti day taabanag. Gam sigurado asaan ama aramid ni Nelson ti ibagbagam. Imay ni Doming dito balay itay anak ko. Anya timay na imbaga? Ada ka no tinangsagid itilugan na. Iso anagasgasan kan nakupit. Si kamot ti atapan na. Saan ka kadi alim maabas iti ayanda itay? Saan na na? Iti ayan da tata minandro tinagdalanak. Anya ko maaga pumat nga ramidag ti kastangay. Kat makimanmanihwak nga ay. Ngay gagarak nga isagit ti taksi ngay manmanihwak itilugan da. Di magasgasan akmay. Naibagak mo't kit di kan kwa na, adi mo maaramid ti kasjay anak ko. Gam na saysaya at lata, numapan ka iti ayan na, tapno agsarita kayo. Kat maibagam kan kwa na ti pudno. Talaga mapanak nanang. Saan man nagpapabasol dahil sa tao? Sakla nga ito lumablabas si Denda. Amo namat nga dyan mo't lang ti dalan na kitagpabagatan. Agsaga na dahi tao kanya kung naklangarutan. Tilugan ko pa'y lang mo, sinagid na, ay nawaw. Agsardang ka man si ka, Domeng. Kas kalaagbala dita. Itay ka pa'y asao. Masurunak nga rod bakit? Agsaga na dahi ta, Nelson. At dalang di maalang nga ebidensya nga iso at talaga tinangarami dit kasjay yun. Ne, ada nagsardang atak sa iti sangwanan ti balay. Amang ano iso daytan. Ay, buwan. Iso dahitan. Kabisadok ti iman maneho na ataksi. Nasayad na taisun ti imay dito balay.
Ay, kita ama, di ka manon kaslasig siguro ditan. Naimbag man, ta si may dito'y balay, Nelson. Wan tasyak ka no ti papabasula man ang sagit tilugan mo, manong dumay. Asino kumapay ti tagduma? Di kang papasol, nawan mo ti bidensya manaw. Sakla nga ti lumablabas iti parahangan yaw. Di ka nagrasol. Taamok apagpupututan tilugan mi. Wan, puno day ta. Gaputan na isalikat nga ro ti kalsada. Ngam saan na kaya't asawan, asyak tinang sagay manaw. Amok apalusot mo lang, dayta. Tabnusan ka nga agsungbat iti inarabid mo. Ay nawaw, itiyan niya kumangay nga gapuna, ngay gagara asay ng idang tilugan manaw. Di madadaan mo tistaksi ngay man manayaw, nubilang lang. Sa may isa, nakita yung kadi asyak tinang aramid. Di ka nagrason, kunakpay. No saan ka mamati kanyak? Kita nadati ko pituan mo gasgas ti man manayaw kataksi. Tapnumap nagkamanaw, nagrigat ka kasarsarita. Anya nga ita, napnag ka. Saan ani Nelson tinangsagid itilugan mo? Naglaing kanto mga minyag pabasol. Saan ani Nelson? Amwak na sino? Na, Naskan agsungbat day tao iti narabid na. sika pa'y laang matiagin tuturad. Ayun, malagip ko. At dati CCTV ni Marie Cora san ka di. Ay, diyak mo nagkurkuri pa'y laang. Padasik ti mapanitayin na. Nagkurkuri ti CCTV na. Makitak no asino ti awanan bay na ng sagit iti lugang ko. No siyak ti sika, ikatemon ti lugan nga imparadam iti kalsada. Itulod mo pa'y laang iti ayandanan ng kentatang, tanalawlawa ti pagparadaan ijay. Ay! San ang mabaling nga guli magaklahan? Siyak tinagrabyado nito? Ay, magamo ka man laangan. Nauma ako namang bagbagakin ka duming. Awan matlat dengdeng gemasaw. Anya ti masapul mo, pare Doming? Agkurkuri ti CCTV, Marie Cora. Wah, apay ka di? Agpatulong ako, Mare. Anya klase ti tulong ti kasapulang. Kita ko mati CCTV. No asino ti awanan bay na ng sagit iti lugan mi. Anya? Sinagid da tilugan nyo? Wan, Mare. Addan ti gasgas ken kupit na. Nagparada kan tumot ngamin iti kalsada, pare. Amang ano dakkel alugan ti limabas, iso anasagid ti lugan nyo. Tulungan naman kiti, Mare. Nasken amamwak ti kinas asino day tangawanan bayin. Naala kong ti plate number ti lugan anang sagit iti lugan tabakan. Kat? Mapanak iti barangay hall madamdama. Agpatulong hakken kapitana. Anya? Nasken agsungbat ay tao iti naramid na. Naimbaglangan na. Tagda ti CCTV ni Marie Cora. Iso na amwak mo lang. Kasanono sika ti mabaliktad, Sika ti nagparada iti igid ti kalsada. Inalak ti kopya ti CCTV ni Marie Cora. Adda tinatibkar nga ebidensya. Mga anak labit. Kalpasan na. Mapanak iti barangay hall. Ay nawaw, lugan mat ti barangay ti nagsardang iti ruar. Anya ti masapol yo, kapitana? Pudno gayam tinaawat ko a reklamo. Pinagbalin yo a paradaan ti kalsada. Ay, kwa kapitana. Sana mabali na pagparadaan nyo ti kalsada. Amuyo mo't analipit. Awan maaksidente ti padayo at driver no kastalaang. Kinapuno na, kapitana. Sinagid da tilugan ko. Inranada nga awan ti tao diti balay. Amom ka di? Dandan ni maikatak akas kapitana. Gapo itilugan anang sagid itilugan mo ako nam. Ang kapitana. Urian niya pa'y tibagbagam. Basol mo ngamin. Saan apagparadaan ti kalsada? Warningan ka pa'y laang ita. Gamjakon kaya't amakita day taalugan anak kaparada iti kalsada. Nalawag? Uwan, kapitana. Nagasat ka. Tanasingpet ti driver day alugan.
Ngam no makita mi anak kaparada mananday taalugan iti kalsada, talaga aguyudan men. Ay nawaw! Sakbay nga aramidam ti may sa abanag, panunutam pa'y ti epekto na. Di mon aramidan no ammom amabalin, apakadisgrasyaan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrobwata kaon, Rosa bakait. Ay nawaw. Ay saan ka pa'y mat-anamigat, Alex? Nagkapiak mo't tanitay. Mabit lang ka ron tay saganak ti balon mo. Saanan? Agluto kami tao ijay barangay hall. Ay nakababain mo't no ijay akanayon ti pangpanganam, lakay. San abali tagas-gastusak ba numaminsan? Nala, agtugaw kakit di, taurayam ti isupot ko abalon mo. Sana bale, tanasapa pa'y mo't. Agawaam nga rod Wen ka di, mabiit laang daytoy. Naimbag abigat mo, Kapitan. Anya ka diti masapul mo, Fele. Adaman ti kayat ko nga ireklamo, Kapitan. Asino ti ireklamo? Tinaagom akaarubak, Kapitan. Ninanapuring ka day, tidakdakamataw. Ay uwag, Kapitan. Isulaang mati kaarubak anaagom iti daga. Rugyam nga roden ti agsalaysay tadumngegak. Kastoy nga men, Kapitan. Nag-repair kami iti alan idi na minsan nga aldaw. Kat madimot ti pa nagsasauna. Dinadaal na paikit diti daduma nga alan akatartarimaan mi Iti anya makagapaw. Ay, jakmat ammo iti dayja abakit, Kapitan. Bayam, bagbagak to day tana na pureng. Bakbakitan ngem kastakit din tararamiden na. Sana mabalin ti kasta kanya. Kunak man no tinarimaan yu laeng ti ala diyo Fele. Kat isu matyar aramidan may nanapureng. Anya ti parikot yu aya. Nagaddo langit din na reklamo yo. Ay madlaw nga min limawa man ti paraangan yo. Tunggal agrepair kayo lumahulawa may. Inaladan mi laeng ti kukwa mi nana. Apay, anya ti panagkunkunayo kada kami. Agtatakaw iti daga. Ay, ibagbagak laeng ba't di madlaw ka Tunggal agrepair kayo nga men ka. Dumundandan mati alad yu iti paraangak. Urayan yu laeng ni Kapitan Nana. Nagado nga ibagbagayo. No makapagsao kayo kasla natakawan kayo man. Nagsinong ba't kayo man iti dayjay a felitay? Nanapuring. Kita mga anik. Limawa man ti paraangan da. Ay ngagpaiso. Inraman da samat nga inaladan ti paraangan yo, nana. Buwan.
Isuday tatihati. Ngamjak amaw kada kita kaaruba tayo. Gaputa bakit kayo kan awan ti anak yo? Kastakit di ter aramiden da? Tinawan dayta. No tarimaanan da ti alad da. Tinawan met alumawa ti paraangan da. Di lagbain mat dagita at tao. Lagi ko ang dati saan damat ako kwa. Nagreklamo ka lupay nga ron ka ni Kapitan. Anya? Iso ti aramiden na akalokuan? Iso pa'y laang tinaturan na mapanagreklamo? Ay, no nalakalaang amayakar ti daga. Idi pa yan nagakarak. Agraraman kit di adagiti at tao. Saan ako na mas daaw? No agraman paraangan nyo ket ala dandamatan. Naimbaglaangan ta nasalaw ka dito'y dalan na napuring. Ay, apay ka day, Kapitan. Nadamag ko ti aramiden ti karubaw. Bayam, ano kayat da at arimnan ti alad da. Sana masapul adadaulam. Anya, ay awam mo ti dinadadaal ko, Kapitan. Naibaga kanyak ni Mari Feli ti inaramid mo. Kano naglay nga garamid iti istorya, Kapitan. Imbagak laang matkan kwa na ti manmanlaw ko. Sana nasaya ti kastangar aramidem. Bakit kalangarudan? Ay nawaw, siya pa'y gaya mo ti dakis ita. Rumbeng laang agbalin ka modelo. Saan kita kasta ti mapanmor aramiden? San agapo tabakit kayo ket husto kayo? Siya kunti ang parikot, Nick. Ay nawaw, anyat na pasamak nana. Nasalaw ko ni Kapitan, di tadala ni tay. Diyak ambaw do anya ti inpulpulong da dya fili kan kwa na. Ay kat imbagam kumakankwa na ti pudnoan, nana. Kasano ko ma? Kadinak mo denggan ni Kapitan. Siyak ti dakis iti imatang na. Talaga bias na ita, Kapitan. No apay mit nga minasaan nga umay. Tapno makita na ti mapaspasamak. Sana balilatan. Narigat ti makiap-apa. Saan ang mabalin, nana? No sakti da kayo. Agpasurbi kayo manan. Tapno maamuan tayo. No asino ti agraraman amang tagtagikway ti sanamat adaga. Ay pangalaak ngay ko may ti pagbayad ko. Ang mga nudakil man ti mabayadan di ta sorbe-sorbe. Adagayem ko nga engineer, nana. Isulat tan ti kasaritak. Sana nasaya ti kastangar aramiden na gitatat tao. Daigay mata, Kapitan, one-sided mat. Ay nawaw. Geodetic engineer samot dyan nalabsak iti ayan ni Nana Puring itay, Nick. Nagpasurvey ka din ni Nana Puring? Wan, Manang Rosa. Kasano kat agraman dagana. Tagikwaan ti karuba na. Kaya't mo ka di asawan. Pagin interesan da ti daga, je bakit? Naalam, Manang. Tinawan na maial-alis ti alad da Manang Feli. Tinawan mat alumawlaw at ti paraangan damanang. Ti dakis na pa'y, iso dati natured anapan nagreklamo ijay barangay hall. Jack mo ti may papan iti dahita abanag Kasaritam ti asawa makapitan, Manang Rosa. Agasam ngay, saan na pa yan nakasarita ni Nana Puring nga madanadagos ti desisyon na? Talaga one-sided. Anya? Dayta ti pudno, Manang. Dakis kano ket ti panagsasao ni Kapitan ken Nana idi na minsan nga aldaw. Isu ti makagapuan nagpasurvey kami, tapno maamuan no asino ti kamali. Ay mapanagtuman iti ayan ni